Syazwan, apa perasaan? Gala anniversary gala dinner bagi Modernas 30 tahun. Sama saya Syazwan Rahizat Alji dan juga Atik Vlog. Doi Senpai ada, guys. Dan lagi geng-geng warga tua buat kata Syazwan. Warga tua. Nasi Haris ada, Faiz Aziz ada. Dan Kazunto pun ada. Malam ni kita bukan saja untuk celebrate 30 anniversary dia, 30 tahun anniversary. Kita akan juga tengok motor baru, guys. Pelancaran motor baru daripada Modernas. Agak-agak motor apa? Agak-agak motor apa? Agak-agak motor apa? Tadi selak tadi ada macam nampak sikit adventure sikit. Adventure sikit ya. Hah? Harap dah dia gerak. Gerak. Dia pick up. Mic pun pick up, ingat motor je. DJI kot. So nanti kan tengok video ni sampai habis, guys. Kalau tak tengok sampai habis tak tahu. Starting with its own, we built something real. Not just machines, but trust. We became part of the Malaysian story. We moved with the people, and we never stopped. Count of 5 seconds, yeah? So I'd like to ask you, are you ready? Are you ready? Okay. With that, let's do the countdown together, everybody. At the count of 5, 4, 3, 2, 1. And we are here to reveal the latest addition of it. Look at how amazing it is. Ladies and gentlemen, can we have the loud applause, please? Like that, it's ready to go here. This is so what is the hell? So, malam ni. And members of the media, please capture this moment right here. Berada di media, mari berakhlakkan dengan Ahmad Bapak Media. As we have built 2 very important colors for the elite on the DSC today. We're going to repair up and it's so come up. Is actually quantum light. Seven. Yeah, 9. I don't think so. It's 8. No, it doesn't matter. 19,000. No. 17,000 in a. No. You revealed the exact price of the 7,807. Exclude your price and insurance. So you guys can take out your phones in this moment. You can take pictures of all this beautiful. This is the price. Bos bincang lah. Boleh bincang harga bos tolong. 160 boleh bincang. Okeylah. 17 tadi terkejut lagi. So inilah dia, geng. Skuter yang Modernas launch malam ni. Elite 150S. So dari lampu depan dia. Kena guna LED, signal dia nice. Lampu belakang dia macam ala-ala Sugoi, dia tak ada. Oh, dia menggunakan keyless. So, model ni ada 2 jenis warna. Satu Quantum Grey dan juga satu lagi Rivera Blue. Tak silap. Rivera Blue. So ini dia. Oh, nice. Cantik warna biru ni. Cantik warna biru. So kita tengok dalam dia. Dia punya storage dalam. Oh, ini kecil je. Tak besar sangat. Oh, boleh. Oh, dia punya masih lagi guna calculator, screen calculator, digital meter. Tapi dia guna keyless lah. Dia gunakan keyless. Sini ada compartment. Macam mana nak tarik? Oh, sini. Oh, weh.
semat ni. Kompartmen besar weh kompartmen dia. Kiri tu ada ABS. Tayar belakang 130 dan tayar depan 110. Ini dia punya disc brake pun smart weh. Ni ada ngam kalau layan guna. Oh, warna biru ni ada ngam. Tapi boleh tengok lampu belakang dia. Garang agak. Tengok lampu depan dia guys. Ada ngam. Gunakan single cylinder liquid cooled, single overhead cam, 4 stroke, 4 valve, 149 cc, maximum power 10 horsepower dan juga 13.5 Nm of torque. Fuel capacity dia 12 liter. Tayar depan menggunakan 110 70 dan tayar belakang menggunakan 130 70. Bila yang corner ni. Suspension depan menggunakan teleskopik guys. Teleskopik, single disc brake. Biasa menggunakan brake biasa. Tayar apa dia bagi tayar standard dia? Tayar FKR GA888. So korang rasa agak-agak harga 7877 ni berbaloi tak dengan motor ni? Dengan lampu depan LED, teleskopik, brake, single disc brake apa semua. Masih menggunakan digital storage besar ni. Lagi tayar depan 110, tayar belakang 130. Menggunakan FKR, tayar standard dia GA88. So korang rasa berbaloi tak motor ni? Nasi tak sampai lagi guys. Oi. Kalau tengok menu ni panjang ni mungkin pukul 12 baru sampai nasi. Okey, alhamdulillah kita dah selesai program 30 NFC Gala Dinner dengan Modenas dan launching motor baru dia orang. Nak balik dah guys. So itu saja. Bye. Assalamualaikum.